Di apomodin ho enkomo beda se wo tweme na agusu ehwe Afisem ewo Badwam eso andi adu bonsu memwache beda se andi one se wo hweme anope na de aduru so no ho wonim se duru ya wada se ya na wanti give us ngana ze ne wanhwe Badwam no wanhwe Afisem give us opanyina wo firi ho no eba yatena se na wonim se kofi pepra de duru se ya ne Adom no back a seed the Jagro. Now, what she said, Bruno said that they be a shadow. My cousin give us the one thing you can't joke about them money or more packaging. Said their colors not here. No, in fact, homographic design I had here. And he, Brat Massey, brother, and then they are South Ghana way on. Last week, the meeting, how me a Ghana, Tiana, my person promote to Ghana. Economy na kakra me de ya na Ghana de na nam tape necessary na ohima mama mache de a mama nso me ma adofo ehwe Adom TV na no pay ache na ye baaya ya asem ye tie de tiene se wokosuku kusua nim de na wentimi amfa moa adasama afanyinam ahontina omka ne se enwi emanimonyam na nso nwi hunu de afanyinam kwatre kwa Iti Dr. Solomon Kwabia oye the brain behind Give Us Herbal Center no. Say ordinary bebre na aba on here introduction. Because we be a one give us P capsules, they give us co capsules, give us herbal mesha no. Sebe say nipa na nkasa dance na e wonanum. Na nyame dom so mame put on record say ono no. Na duro ne nye bi hia maame aberewa bi no say me na na apaduru. No say an no say je da bi. Ono no ye obi a wako university. Na we na dwumadi okodi ho ne se ekwan a obeye nhwehwemu won haban akodom no ho haban bia ne aduro de mama motebrofo no kan medicinal values a e wo sa haban no na owie suku no watena se akeka haban abom na odi ne nuro eba bonten iti ono ne de ne scientific. Okay, that's right. Na obi a wanom give us P capsules, give us co capsules, give us eba mesha no ohia se di give us products ho adanse e kire no. Eno na doctor do su kono ode edura ye frɛ no give us GC capsules and give us GC mesha aba edwaso na give us GC capsules no say netie. Okay, mo kan sa bombet topa ye say netie na edura ye fa ene ni nsuo no ebom na o sheda ye edura we purposely for infection na mimpo de ameka kan o say infection is stubborn ye kan infections are edoso bebre but ohima wo aduye mu no ye obi bi e friend clinical analysis so woko orthodox for no side a wo de wo bre papa because wo be fa hihya hodo bebre mu ansa na aduro no ababonten be on say phyto and as a herbal de ne de ya na enye hu papa te say chemical drugs no etibra ye wie aduro we ne de cocaine UST emom ye mu hwehwemu e de stamp bo so say aduro ni gina brane. Okay, and so why ye sad ba Food and Drugs Authority Emma omo lab hono omo so eye mu hwehwemu hunu se eye dura sebe nipa hono ma emfa how bia emrewo nti a register for our general well-being na bra nya to me krata efi FDA pe and they say science is all about data ti sa na tie dia aduro no ye beso nipa bi no ahwe nti ye announcement say obi bia wanya infection na wonim say infection e du nya na pese otu ase no free ye be che aduro no be free of charge. Yeah, now, GC mixture. Give us GC capsules and give us GC mixture. Okay. Now, him I will be free. You be anywhere gen 1 cedi. You the mom free of charge. And I want the more experiments. That's right. It nipa maku 15. Na nika se mom say obi o ha ofre na ka chen so maje duro na o me a bit skeptical na dwen so ba obeton ama no. Say a strategy. Yeah, there are some of them me ankasa am drive the come out. Na memma ne de o ka kire na bon se moto prum no abegina no abeje. Emema no me bom aba so thumbs up. Ohima ye de manipa mako 15. Na de koye ne se omu bia ni ho ma no ko run test se me hu infection awanya. Obi enu e ma ne yesa ye de pese ye hunu an se wanya infection. Infection ben ho sebe me dwunso wi a me be ma no ne nsu fita bi fra no ba. Yes mo je ne de ama no free. Obi be catch say ewumu ana ne be ma no mu hyehye no. Ewumu na bibia wom ne bibi emu kana dwe. No so ama na duro no be free of charge. Na ema no e de na ye so serious. Oba bi se sebe mpreduasa ensu ogu no udidi anopa ya fache me. Enka wom. Obi be fro aka cho se sebe ode ne nsa wura na se a na bibi e bat se akatoa e won nsa ho. We no nyina ye to nsa frɛ wo mo. Ne ma wo give us GC capsules and give us GC mission be free.
na de na ha drink akra ne say obi biara ofre ye no bisa na say wakọ hospital ya won panie wanantia sebe ya mano antibiotics are all nom ya man na o de hye na se but still on hu change bia eti basa sebe so on ware ya ebetwa ware akwachiri waware begu waware eti you can imagine how na independent be famu eno achi obi ho se ensansan gu ne ba no waye bia enko be ma bi so be fro se men so matena no ensansan bi gu ma e bia enko safway and ye selected makoma 15 and they give us GC capsules and give us GC meshana ema wo na ye dura mesro tie ne ye fa bom because we ye moja no adwuma no na we so ye external we no edema it ye tentem ye fa no me no bom ohema me nkan kum asobo a em sama mo read bi o program so that's right omumu biara obi ade ko enti ma ya kokodrum ye di give us GC capsules and give us GC meshana ho dance here say obi a wanya infection na edu na pese utu ase no waduro give us GC capsules and give us GC mesha na ye fa bom nti ukọ pharmacy na herbal shop wona woto a to no mienu oje capsules nto paye no wa jinsuo di aka ho ohima watwa okay sense ho na atwa no pay ya kamema 100% it mesro so wo de wanya infection bia edu nya na pese utu ase etetewa waduro na me botin de chero na give us GC capsules and give us GC mesha ai fa bom no na ohima me bo ma nka bibi kakra enka we ho ye wo mema ne bi wo ha especially wo mama di 35 years ekro no obon so bedru bebi no o jonso a o bre ansa na jonso na ba e basa e ya dance a e chero say bia o prostrate no I enlarged it is o prostrate na e ho na e nam say drobe na e jonso fam na hye prostrate ni mu ni ntino na emia no it basa jonso do all right but okoso okojonso a obon say jonso no emma mesro entretran fofo ho man na na okwaye se wuyi wani bo wani tu free nkakrakra wani beba ho so no ni akwakoshe roba iti basa de wudi akoda de ene obetumi atwa kontomo amani abasoroche nemum ne wo da die wona ne bo to nkwanta wapae eno ne ye ka kiro se entwentwen so se wanya hunu se odwonso a obre ansa na jonso na ba ko hwehwe give us GC capsules and give us GC mesha ne frase se o nonom ebebo ama ba jonso bokoa o how bia enimu give us herbal na ohima give us herbal mesha say dodo na enim se druwe give us entontom da ho that's right eno ya register for malaria jaundice and a fever so related diseases no mu bia wanya no wadru give us herbal mesha na druwe mimi bodi na metede so na sorry the reason being se kaso bia malaria ohima ni nkyere mu yetiawa na chese entontom bedie the friend of female anopheles mosquito no bi akaw na okaw wi ankwa no momoja wi no ntunkwai no ape plasmodium parasites eno minim ni twi so obebo am ni twi dia no ape gu moja no etibro mu didi or red blood cells no na sebe omja wana gu ho ne ade no mo multiply no afi bon cell system na em function ye yes do obepie gu mrekura na esa multiply multiply omo pai doso that's right enti afi bedru brebi no bon cell wonu mu ato ontime nidi oti aduane pampan na obofono enu achi o nante kakra bia bon cell na wabre na e wan kakra kakra bi nam ho afi na hwene mu so ne nsuo anwumre bia dura won kwa na wodew e kire se onya malaria unya give us a permission ibetu ase e de ama na e quick relief what started sa wonum na bon se o temperature no aba normal afi no anu atoso na wutimi didi e give us herbal mesha na pharmacy shop herbal shop na address obi abobrom no e ade ayenre enya na e ho awonsa ebetumi akabie obi pedodo atu a number be na obefree ohima se obi pese ofree no ne yedigwa wo outside Accra ye ya de begu kam atua ka sika e de abro ye numbers abetumi afree wo so no megidi se egu screen na so de di kan e 0543 222 470 that's 0543 222 470 and afi 0501 55 6828 0501 55 6828 and also offer obenya and no hima mesre ye nri nyina no say ye give us GC capsules and then a measure a fighting infection my and give us herbal measure no and ye dru bia obeto no mesro free
because ya ne pese ne wo di nkita ho wabra wo fa duro no enema bi wo ha betwe ho afiri ho but TV time na quite so twen tiri ho no nwanam ni ho ye ntimi nkansem ni nyina e wa ha but wo fran ya ye beto ye bo ase ne bisa o se ne ye wo start ya che na ye nya entiase ni ne ama watwe ho afiri ne bi ho se de bebo ama aduro no wo no ma ebetimi aye ho adwuma kama na wo ho ebeto wo nti wo to aduro no wie a mesre wo fran ye mre mo na ye ne mo eni enkita ho Into Ohima, in a nutshell, the Maka one seminary say, so ye bema or ban when your infection be a AD winya. What drug give us the dear bar, a give us GC capsules and a give us GC measure. Now say malaria, jaundice, fever, and our person over doors are dear chonwa. Now be boost to immune system and also you give us Herbal measure. Tiedamase. Yanso yedase ebusiane se kofi o super prano no wo free givers kofi kakari pepra facha me kakari ni hia me pra wo amusa me boy ho na ase de ya tia fashi kofi kakari pepra eno no na wo free ye givers herbal ho no mo ba said de omunro no ebo adwuma no wodi emunchemu asum said de waka no to bi afre wo mo na fe muni ho enkita ho ye dan ye ho abatewu ye ba ebusua kai se enkomo ewo ho community connect ye ba ompotem ho e de na wo hia ye bedi nkobo sisi ya me basia